أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن حتى رجا قيامتي. قلي مسلمانا دوی صحبتا خدا امي بحث عدالتي وحق عبادة بكن. خدا عز وجل د سورة مائدة آية 80 وها فرمان كريا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دوی آیتا کریمه دا وها امر متکی دبی گلی انسان گو و ایمان آنیا جبونا خدا عدالت لشپیا بهیلن شهدبون بعدالت بدن، يعني بعدالت شهدبون بدن. وقتی گو و شهدبون دا بلاوين عدالت ليبن جبونا گو عدالت شبيا بمني عدالت حاكم بي جبو خدا مجادله بكن. وقتی گو ون جملتكي جماعتكي قومكي ون عاجز بن بلا نبي گو سببا گو ون عدالتي نكن، يعني جبونا گو ون جهنك عاجزن بلا او عاجز بونا و نبي سببي عدالت سزلكي عدالتي بكن. چونكو عدالت کرن دها بهتر نيزي تقوايا، دها بهتر نيزه گم هو امر خدا بجه بيني هو خوش حرامية دور بگريه. چونكو تقواتي چيا؟ تقواتي پیک آنینا امر خدایا و خودور گرتنا جبه امری خدایا. انسانکی گو امر خدا بجه بینی و تشته گو خدا گوتی حرامن خوشوان تشتا دور بگری او انسان ای تقوالیا. واتقوا الله ش خدا بترسهن امر خدا بجه بینن خوش حرامیا دور بگرن. محقق خدا تشته گوون دکن خدا پی زانی، يعني ون چه بکن هيا خودی جه هيا، ون قنجی جی بکن هيا خودی جه هيا، ون خرابی جی بکن هيا خودی جه هيا. چونکو هنک وصف خدا هنا یک جه سمیعه هر تشتی حس دکی. وصفك خدا هيا بصيرة خدا هر تشتی دبینی. وصفك خدا هيا عليمة خدا به هر تشتی دزانی. ادي ون چه بکن خدا پی دزانی. جوه آیت چه هتا فهمی گرک مهوی عدالت لیبی. نیارتیا مهو بهنه کارا گرک نبی سببی گم هو عدالت سزلکی بکی. گرک جبونا خدا مهو آلی کار بی جبونا عدالت گو عدالت قائم بی مهو مجادله بکی. قلی مسلمانا هاتیه روایت کرن جا عبدالله کوری عمر کوری عاص ویجش پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت کریا. پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وها قوتيا: دبي إن المقسطين إنسان قو عدالت لينا
لجم خدا لسر هنك منبري جنورينا لكيلكا خدا عز وجل لراستي خدا عز وجل اوانيكو عدالت لينا دچدا عدالت لينا اويكو عدالت لينا د حكم خدا وقتيكو قرارا ددن حكم دكن بعدالت حكم دكن ودناب مالا خودجي عدالت لينا لقارشي أهل خوجي عدالت لينا ودقارشي وإنساني قد بن حماية وادنا لقارشي واجي عدالت لينا يعني إنسانكي قد حكم خدا عدالت لي بي دناب مالا خدا إي عدالت لي بي ودقارشي وإنساني بن حماية ويدا إي عدالت لي بي رجا قيامتي يل سر من برنا جنوري بي لكيلك رب عالمي شقا مكافاتك قالك مزنا قال مسلمانا دو وقتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا عمرا كچا رواحا ناوي زلامي بشير بو دبي جزلامي خوا جبونا كوري خو نعمان هنك مال خوست قوت زلامي خوا قو هنك مال بدا كوري من نعمان زلامي بشير حتى صالكي بيركا خوا ولو مجول كير هر تعلق داني دا مال ندا كوري خوا صال قدها ديسي بيركي دوام كير يعني هر دقوت هنك مال بدا في كوري من نعمان دبي زلامي وي گو تمام از این مال دمیده و جاره پیره که گو ماله گو تبدیه دا گرک پیغمبر خدا جی ببه شاهد یعنی پیغمبر بکه شاهد گو تا اب مال دایه کوره من نعمان وی صحابی حضرت بشیر راشته دسته کوره خواه هی کوره وی بچو چک بو و چو جم پیغمبر خدا گو یا رسول خدا حال و مسئله منو پیرکم اوین گوتیه مال بده کوره من مش گوتیه از هنک مال دمه دا دخوازه گوت ببه شاهد پیغمبر علیه السلام بشیر را وها گوت گو جغینی وی کرکه تا هنک زاروه تا دی هنا گو بله گو ما تا مال دایه واجی وکا گوت مال ده وی تا دایه واجی گو نا یا رسول الله من ندایه وا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گود ارا زاروکی خدا عدالت بکا اف تشتی بعدالتی از ناب مشاهدی وی يعني اف تشتی گود تدکی عدالت سزیه تشتی عدالت سزیره از ناب مشاهد وها جيره گو ماتنا خوازه گو زاروکی تا حمو وکا هفدو حشت بکن گو بله یا رسول الله اتخوازم گو حمو وکا هبدو حجم بکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو لا خود دا ارا زاروکی خدا عدالتی بکا گلی مسلمانا يعني دناوا زاروكي مهو دجيبي دناوا مالا مهو دجيبي گرك مهو عدالت ليبي هم دقارشي انسان دا هم دقارشي مالا خدا هم دقارشي انساني بن حماية خدا گرك مهو عدالتي بكي انساني گو عدالت ليبن روجا قيامتي مكافاتي و گلكي مزنا حديثك مشهورة پیغمبر علیه الصلاة والسلام بيجي دبي روجا قيامتي سهنين جسها عرش خدا بيبا حفت صنف انسانات كمنا بن سها عرش خدا دا يك جي او يتكيلية عدالت ليا يتكيلية وبيتكيا خوا عدالت تكي روجا قيامتي يد بن سها عرش خدا دبي ادي انسانه يتكلي زلام دمالا خود يتكليا ام بيجن مختار دمحله ده يتكليا قاي مقام دي ilçe ده يتكليا وحتى قد جهه رئيس جمهور انسان ابانه يتكلي وقت جو عدالت ليبن رجا قيامتي
یه لسر منبرین نوری بن لکیلکا رب عالمی بن ید بن سها عرش خدا دبن خیرا و گلکی مزنا اما yetkiliya lêbelê neadil a î zalima heqsiziyê dike ev însan roja qiyametê bihna cennetê dahî naçîle wil qasî yê ji cennetê dûr bê Xuda Azze ve Celle me bigerêne ji wa însanê got bi edaletê hukm dike di qarşê mala xwe de edalet lîna û di qarşê însanê got bin hîmaya wa dina a edalet lîna خبردانا ما داوي حمد جربي عالمي ربن